Hello guys, welcome back to my channel. Tementang ang lechong kaya aquarium paradise ka bahap habanglo. Te yang ang lech yalam kaya pisata. Tementang adan hang ne bangan lech rung bangan lech pig ya tak aquarium gong kai. Okay. Te hang to nga ai ka tiket namar pihaban ai ka tiket bagian allow si pi ba pindrung hapo. Bun bru ba kumba pilayo ide. Te ngiruk ngidang yayat iparalak jangai sim video yang ngarung ngadang yayat kan. Babun breu te ka line ru ka jam yok reban lik wood okay nang don breu te haban yok suki ka best bape many type of fish you will get to see here shipun ki jai dok kha ba pin shim ha kane ka aquarium paradise namar ka de kane ka jakka ban lik pe ta ki dok kha suda okay ka best ba kane ka jakka ka de ka sim nong kong yang bangan poi sa kane ru ki jai dok ka ki ba bem ide ki dok kha ru dalak page bah de gidok ka okay bun briu bahasa ne tingi ya kai kum to arngot mengabat ini para log tengah adinang tong ya page gini gidok ka page ikop re kum gi ngan ong kum gi ngam tip re gi jai dok ka yu gini